agar bersiap-siap peserta dengan nomor 14. Bacakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa nabariqu masfufah wa zarabiyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah lak. Wadduha